so abusuafo Sompa ena masugu amutie ya wiei shele metu shele pa nsema ya deblemo danka yirim danka bam ensemu wom ahudwirisem amanyosem efisem krofo amaso ya kuruchire ni nyina da sante ebo Benedict wachechira so ante say enkurasefo ayesiketi ya ne ye ho ha ya ye be kan kase ebo no na de de ani mu bi enie also for be the show may sika sanu ntutu so dia to gese sika no matabiri dia koma national cathedral mpenimfo no enkyere se adwuma bia e wo saban ye no ogia to baby a wonye sada na adwuma ko bi nso akasa bo hey special prosecutor baso sese John wa free na account no ene ye kwamu a na Bernard Ntwibo si akoche ma wontumi oye titire ni de ma so no kokoko mpipi amanyoko no wasantema say no ene wa hyase breakfast meeting be ode hyehyɛ so e o golden tulip ne kosi se ni Sompa FM nsɛmtwefo be ko no mo ni akwa kubusa ni akwa kusi na ye bebo wuramu wonsɛmfo from a sa breidie ekuo bi se ohwe PURC adwuma wa mo ye no adwuma fotapa na mraso adwani o mraso adwafie ma de so mo ketu south abato mpesua so srema mpani na nado danko akufo do se amoase no a ye nuanom ma no ede mo sanitary pad no etuo bi eda so bia no wonyi emfamfiri so se ye ka se na la ke fo atoba eyi new executive kase boy ye de bebro na NDC amanyoko ne hejo bojo eyezu eyeza so bobo no mu a enche bi o mo beto aba ayi mpanimfo ebede da amanyoko na no na mo de nhihye bi aba beto bedwasre da ewie ye bedwudwam edi amamo sanra mo kai doliti akwono bia ya kana se Veronica bokitimu akunu ntotoro so no yesi akiri ni pabi amzanfo weni afofro pi amanfo nkroso nsem ka obie ne awie ya kekese ni a ye ne se kase a baabi a wo bia no ye ba na ye dia ba beti ne baabi a edi amamo kai wo Facebook ha ye Sompa 93.1 FM ko Facebook wa no abosompa 93.1 FM etwegu ho o like na wo share na de wadwenche ne nsusu no mo toto no mo ye guso a ye be kase ende mamo no ye be kenkan ede amamo bade we kese a ewie yesomo na ya obo amalibi aboga mini aba ohinini amakranchi adazo asofo mame premaini Amzanfo eyamkwai na ensam no mobrodo ntwo yenko ne yenko tutu na srani abasa emfa emamo ye hyase de afi wo sofo be de ekira ohwesi kasa no ntutu so yewura dwonkuma na tena ye na papa di atudwa se na anu sika mampani na nadu danko akufo ado aban etwa ye be 25 million so monfo nkoma contractors ya omusi national cathedral na amanfo aso o manofia se mampomben se de esi ho a wo mututu aban na srani abasa ena kure ya komedien ya kwa nyina sai ayasa bia kura ya nya bisuku a enkoda titimusu ya dia kura ne ncheda nkoye na musimo de kwa kosi aso dan ya ne ekoye anase ya bai eno no so for be de eche we sika sano ne ntutu so echese nya se bia sai sika no ma tabiri dia koma national cathedral empani fo ne chese suku a wo se yesie wo mu nsi akoya wo so mu ye wo mu nyi akatua bia wo se koma badwumanfo wo mu nyeni nyina wo no mo ebeye wo emraso adwani wo mraso agafie ma desia wo mo adwuso abatom peso so de sansemi tudwa wabra no ne Sompa FM nsɛmtwefo edi nkomo de afa national cathedral sikasikasie the government will budget item and a budget line item for every commitment. In fact, Yakutia 25 million to National Cathedral and Trese Navco Sika we are going to pay that one as well. Now, Omo the days of money and Honorable Kudeta Black one in DC4. Omo them Domodio Mine Sika Yenye, Woyo Mene, what have we judgment there's no normal treaty. They paid 51 million cities to Woyo Mena on their bank contract. National Cathedral NDC4 na say or my Japade. But the NB in say Japade CIA they are more mining na the social one for so. $200 million now. It means we are actually in do confused no minus other kind of back. As I'm the Japanese the promote to religious tourism at the Amagram. And see, a big priority of our government and we are committed to it. Just like we are acquiring into a Navco forecast or see you acquire or see USA to or see hospitals. I would say the also buying and we are committed to do it. Now there will never be a time I won't Navco forecast now need by a forecast.
because the every time the government to be in area. It's a quarter nation. The cana or my born or the abba. I also go through a lot of processes for verification, auditing, and confirmation. As an payment now, until delayed by not say any more. Abusia waya so fa be de cho mai sika sano no ntutu so Dr. John Kuma ne yete ne nka no mana nso a mama no tua se kurema de ba ko amanfo so ka won sempa ye ma ye nuanom ma ye guess ma ene ye nuanom ye omo ye Navco ni ade omo che se omo ye adwuma ba bosomi nso bosomi num bosomi nsia nwoche a aban mo omo kapreba enam so ma no pe omo nyine ye dubo achetena se a na omo wiase nyina achi wo ma achedwumadie so ene ade ache bi adwumadie so no wo busa papa say Navco fosi kentimu tua no ene wo che se o metua na mampedi ne na dodan kwakufa do kra dwumbusumi ayewremu oba beda bibia dia wo matu din say you start programming na say you start program no wo betabri Navco fo ni nyina e dia kwakogu so na say no modu omo beko no sika bia ne ka bia omodu omo bia no wo betua e dia free ho. Navco situation no a bit complicated because a binding program by no case influence so last October. Until I will say a friend to say the first one you did recruit to another transition and Navco for other of the program and answer into a new program. Now minimum can say a buying company launch you start this month here in Remia. Until now, you need Navco for non penny phone and the guitar home INCBiano. The FM announcement Navco will be transitioning into the use that. But because there's an announcement in my end, all the mines that they've been on, they are going to be paid. But once the announcement is made, we are from end of June going, Navco no is the about end of October. I extended into half of this year. So bizarre, now Navco, everyone is there, they are transitioning Navco into use that. I was on for a so for the my God and sick as an and so no cronas as you Rasvigania or Rasvig if you might so much over Tom Pesia so Honorable Dr. Lawyer John Ampuntia Kuma. Ya tuaka sia bono eso na ekuobi a wamon shaban asia wo yenhwehwemu wo mani mu efa mai no ye dwumadi awodo a ye de titu ne katasehye ne proye coalition of stakeholders on electricity contract and arrangement for and as abrade one many abre pa no many bre ni nyina PURC wam so dwumadi a wo mu de enye ekue wo mu gyentre ne Dr. Steve Mantiao wo se na se propose bi om de abegu wo ma prono so person toton kanea eni ensuo buo mu no wo mo te ase enye yi sanse wo madwuma bone a wo mo ye na akofa sa wo ha oni nyina dan so de aba efri tetentre de ya PURC fo ya adwuma wo mo ntumi nhye dan adwuma pa bia da se ya kasai no kebeboa wo no a ECG fo peso wo moje o am nchemu no wo ha aduanan wotwe ensuo ko ade o am nchemu a miensa ahasa ene nan ene wo mo peso wo mo de tum na no na Dr. Steve Mantia se ehene ha murafi se ekwan ye fa so se mo be distribution ne kura no de friend se DSC 1 and 2 muntumi ngi nti ena akofa eka e de aba be gumo so Dr. Steve Mantia na 2018 mo no yenim de esi ye anya says can ye chemu mienu ye ne distribution service charge 1 and distribution service charge 2 and ye de ba kuma ECG ne ye de ba kuma ye pe ne sen PDS ene ya sike PDS pokoi esa nka sika no ye de ni nyina ema ECG enso ye hwehwe mu kire se sika no e fa na ye chemu no sa fa na ye di ECG ponzem no ye mfa ma ECG empo ne hwehwe mu na da ama na de di se ye tie sika no e de ma IPPs na ye generation companies no ene di sika no ma wo nso hwe tariff formula no nso a e say e payment for distribution losses na say e distribution losses dia e ba ne send ye tia for generation companies oho na e say ye sisi ECG sika sisi koma ECG no enko nso at the same time no ye demanding efficiency from the company. Now, your analysis a year nature say, Santa says can echo ya. Inka tariff increment at ECG efficient. Inka Encoban is or more ekas or more per 148. Inka woman here more than 20%. Now say a bunny say woman here more than 20% in so dia. And let us say what an no a bit may reduce a son say, we shall water tariff go up no more. Electricity
component no 30%. There is a water bill no so betimi ate by that margin. Into the year can say yen hwene yemfa yie nto yie the yaka PRC dia we digana for him more papa because PRC na ye na said ye so obehwe na nka consumers no ye chia bill a ewo form na nka omuye wo munyome yie sika sese koma ECG ekoya nka ankoba ni say nei ye di 148% eyire eye poor consumers and into the year can say Yoko Yenimuno, Yanko Seka Yedi, Yemi Bedi, and Yomechi. A year PRC form says you won't need in the Yanka Sayed, Yeni Bedi, Chapter, said Yama, El Papa. Way a Dr. Steve Mantiao. I was a friend from free Dr. Steve Mantia on some so na young famon course no go go and pipiaman you kuna tana ye. Eh money some said na no me day chemwe and also no go go and pipiaman you kuna santimantama say one of my etwaba a yim penning for betu chaman you kuna no santimantama say and ye read no copy bieno na nyasem ketu akra. Nipa makoma ko adua sankono 39 and a year muti so mo pedibra hodo edi one pipiaman you kuna mo santimantama say e ko wiase no na pose no mo penny dupe like say mudu and nya wo mo post di ye na ba bia pressure ne tension ko ye pa e chama die no na dodo no ahwe ne mu se o ene estimate be maintain no ana se bia yi friends on be system e wi ase na better than chipo si akochema wuntumi wo to aso di ni chama ya na ra no makoma na na yi o muti ene chama better than chipo si akon chama wuntumi e be preye e mu ba ko ye kwabna wusu aduami a no ye mra so adwani ma ojeshi a wo ma ojesu abotom pesu aso ode no kwaku apia kane no ye chama ene pipi amanjoko no afuja kwa bre your friend say boga ye so be chiche visei adumba awia ene papa sarebedi akono nyina ba be pray chese apedi ba manyoko no asantema sei no na siwani nsese ye ka kire wo na omodi abane kwagu ye na no pay ye tie se chairman Benedict Jubosi akwato nsafre wo mo a wo mu yi omoti be priti di breni nyina so mo ye nsia ne di no mo nko mo se ye funu kromo ade na break the 8 no a wo mada na prawa na mo we na dwadwadwadwe no wo matimi akwa komanim na sa breakfast meeting ye ko su kumasi abonten so golden tulip chairman Benedict Jubosi akokasa wase na okakire wo mu se ono na pono obia to wo bagaya dia mo obia mra no munye MPP adwuma the titru pa ma me friend sa meeting abra ya to abama me 2014 no ya na abrebia na yo obia no ya hyehyɛ wo ye mra mu ni bibia se wo obelusu no wo na wo se o friend ya wa we me no ya na sa ire ya na mentiase obia wo ba bia ode na ni be kire but one party ana me de the spokesperson so Daniel Boateng so me de be ye me deputy organizer ana me de ono so e call national council na me dwen se sadia na mo na litu ye no e boa me pa ya na politics me no obi say kuruye moja palitiri mu da ne ho o mo boa ejina wa win no e fa kase na so gina wo so anamo wa wo betu ene sade wo so be makwan se obi amra wo nche enti abra ya to abanu wie no kwasem ne se na mabre na so sa bra ne time so a I was a so me kwa adofo nchen na me so be kaka kire o mo se we ne na nyankopon de ma me no ayo mo dia because wo hwe obi te se honorable abiomi wo nei school wo ye engineer so wo kan engineer ne aye kura no the whole Ghana which ro kwadua wo so yi ni America wo ja se me kura me we school of prep college up to date me ntimi kwaje bi se me be ye panin sam se my winning tino me be yi honorable abiomi at the nursing chain na be dey na sabe pa futuo na samwa obetimi aboa me amba akwaya hodo a wo se ye before the 20 I was on for way chairman won to me Benedict Jubosi ako stronger than apartheid and yet can we a breakfast meeting and I no pay wo ye kumasi abonte so golden tulipu and I no nim penifo hodo a no mesia no edin komo nipa 39 nyina yetiti se bia nko ene owura kwabna osu aduomi ekoi no mo maka no se asarebedi akon se ode ne ho kwaku apia se adumba wo mu bie ni wono mo a osi ho na honorable kwabna osu aduomi ya na ono soso ani abre
chairman yedia eja delegacy bonusulia okopie meeting ase de din komo wieye no wone Sompa performance nsɛmtwefo din komo kakra wo che so no de MPP na ekuno ya chese biri bia on be friend bia obeba ba be Sompa party no Chama utumi efase nyina kai hubo na nyina 2024 breaking the 8 no ya konsa to pan together anything I was do me mu ha no pay ya deso nko se odi kuni wo bana to bia so ozo do me because mama omo amano de mi mo bi tu masa because mama me alo because mama eti ehia se o se nyina kai ko me de mi ni ameka je no se de bia odi hwa na do mi ni hwa ni na kan wasa eti eye so ko party na ye party ma ye na party MPP party na ye na yo me so me ni kuni wa no je party no me so party you me dey bia ya o se di bia na ye party no ye tu mi ni kuni bia o so do me say the party ni kuni me ko Burton Professor Demesawa ebusa me dey ade de be ya the party no be to me enya goes to do that 2024 it's not breaking it ni kaka ya nze party no nkabo mu hia party ni nkabo mu hia nze party ni nkabo mu hia na ato za fam na me tife dia na nze me kan ma no keke e de me man kuma no keke me kan ma kuma mu se party ni nkabo ya de hia nzi bia me ko bia so e kan sase go se party ni nkabo mu hia nti o se me di masanso number party ni nkabo mu hia papa me ti mu maka mu na ya de e fa yin ko si bia ti mi o so do mi de Jumedi bia jama untumi obaka se do mi di sa jumedi we ma party bia asante ba puntu so mu here me ka je in committee no say eventually breaking 8 na e say e peja asante ba puntu kakra I was on for ye canemra so jeni no womra so je fie ma de so mo adwo so batom peso so no akro no a no saso ye so afo be de ekira no hwe wo man ye ya kwantempo ho nsensem so me che deputy Rose minister ono abokwa no usu aduemi ne yete ne nka no so no no MPP chairman ni bia die wa santema sei ena nko ya ma no ene untumi breakfast meeting no wono nko anu obi a wone chema untumi prayer o course a meeting no asie bi yet was so na de abeto dwane se sabre de members National Association of Local Authority Ghana NALAC one mo to aba na wo ma yewura no ebedi ko no anim na Kwame Wuredu e wa ma no hello Kwame Muni aba hello Kwame Muni aba ma joso na sen na niam ne ti o ma to aba na wie muni aba be me sabre afina penfo e de niam egu akwemu a abato no ne nhyehyɛso no ya so an sana medie no said ya wedi kan e de atu dwama amanfo atno e Kumasi Keni USC Great Hall ha ene dwumedie ne ekoso na nsane na nse dwumedie ene omudie ekofo se bibia bekọ awieye ani ntino sabe ya mekese aba no afina mpelifo yi akwemu a ekirem se de ahyehyɛso a de bibia egu akwemu na dibia hodo a empenifo eba betre ho na de ne sebesom bia no ono webegyina so ayese ono ena saa tumi no ode beye adwuma e wo NALAC media omudi ne wo Ghana fa na nya no mikase nipa omo egyina e wo president no enipa mienu nipa makomako nan ena egyina e wo president no akonwa no so sara so ena wo ba treasure no a enipa mienu ena so omo egyina enu akire second vice no enso ye nipa mienu ena fe first vice no so enipa enum ena so omo pre women's caucus eno so ye nipa mienu ena fi trustee eno so ye nipa enan na nan no omo begina mu no mayi mienu ama omo no so no egina ho e de ama wo mo enti da no kura no so enipa makomako dunsia ena ya point wo mo a omo de omo egina mu a omo so be kan ti ye betu abede be wie no enipa be aduonu amiensa ena ye be kan wo omo begina ho ama region ni nyina no mo adimu adwuma na dwumedi ase no ya ba hu enipa hodo omo ha ebi tse na prempa oye nadmo coordinator ono wo ginam bi se president na ono so agi akonwa no tsara nso na wo ba yewura DC ya ono so wo formna ono so yewura kwaku
yewura kwaku kusi ono so wodiem bi na so wapre chairmanship no ntino obina wa ha na menkasa ma ne nkwatie no yewo atuma nwa bieja of presiding member no sabre wo menchen ye kɔ nchen na omo ye mu nkyeremu ba ko na mienu bi na ye hwɛ opani mini am itiewa mitieu yo opani ma ye kɔ na efi ye hwɛ dwumadie ya nnura ne nansan na mu ba sha ase wɔ hanmi so ra ohimi ɔwɔ menchen hanmu na omo ye ba ko na mienu opani memo ha ediba Sompa FM so me yusu minua yo dwumadie wani tia ɛkɔ na mpumpɔ so ni nyina no kise bewie ne mahu mu gyina bia na mo ba ye efi no abapem sabe no nansan na ni dwumadie ne sɛ na ɛkɔ na de hi na wo pɛsɛ nso so wani gye wo me das minua ba bibia akɔso kama wo sɛ sɛ ye dwumadie ne bekuma se a yeto yebo ase ntoto ye bi hie bia sɛ enne ɛyɛ da itwato enne no ya ye first phase na we second phase sɛ beto aba na ye president, first vice president, second vice president, treasurer, trustee na fe ye do mo aye adwuma na women's caucus enti omo contest obi afata because obi this year but we den a ba bia no ba ko na be win ti guswa hwɛ sɛ nyankopɔ be ya do na bibia be ya asomdwe ma yan hwɛ wo dwumadie wo yɛ delegate a wo ha yi afutuo bɛn na wɔde bɛma wo nkurɔfoɔ wɔn a wɔtwam ne wɔn a wɔn bɛgye mu na putin di wɔn nsa wɔn nso etumi di ayɛ adwuma afutuo bɛn na wɔde bɛma wɔn ya yɛ de na lagdeɛ ya yɛ mu adwuma akyɛ ba de mi ka kyerɛ ɔmo pre kon ayi ni sɛ ɛsɛ odi ka so wɔn hwɛ sɛ adwuma betuma yɛ nyɛ sɛ ɔba abɛgye no wayɛ nsɛdeɛ ɛwɔ hɔ sese ɛnɛ deɛ nyɛ nti obi a sabe ka adwuma no bia bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ extra mile na lag so assembly bia wa Ghana ha bia ka ho and hereby assembly be at deeper 5 multiply 261 by 5 a choice nipe ohano a dom to das adom ya no e resum fi so even unit committee for kora fall and analog nti kora dom so tumi ne ya e manalag no emu yedu nti e hwese de ne nsa beka no obeye yenso so kakra enim no ye de beboa no ama tumi aye adwuma no ana mo ye bedu wase papa ediba Sompa FM so ena wie na mini ya said ya honorable presiding member atuma wo bia north constituency mu no na district no de owo ha no de atuene na de bedu ha no ni aba ni je se o hwe mumume ene soroku ahodo amanfo etwene ha no mu a eche se omo nkrofo a omo di omo tum so mbetumi edi dwuma ma omo no omo twe omo ati no mumume anya asem ketwa betu na prempo na mo coordinator a ono so we group no nkrofo afutuo no de ma wo se be ya o mbetumi ato aba eyi na si wo se prekope ono na mefa president akonwa ntraso ni na ekoso a wo hwe apita ya bon ha frumunyan ni na ewie se eche se de omo ye ne ha no eye ni gisem Ghana nyina no na kama ye se omo aba local authority for no omo nyina aba ha ma dwumedie no omo koso dwumini aba ma ye fenya esi ha me gi se enu adwumi omo nto abere nyina nwie no de be pija de on na ye president trustee na fi treasurer ene nkeke kan vice president na fi women's caucus no nyina no e be kurichi ni nyina na ye de amaso papo amomahu dia ekoso wo kuma se KUSC great work kwame mini aba na we nu sikatue bi apiem ho mini aba we de se be sikatue bi se de ne ye ne ma se ye hwe wani tue se nsantafo de information ni nya fanto ye mfansuma ye baba ntino ye gusu a ye na ho hwehwe ye fechire wani afifi mu bi abiem na se bi to ba bi a watwa ne sekre na odi amaye wai matie mu mini aba ye nua pa ma kwame redu na lakfo abato a ekoso mu nyamfa nhyehyɛ so ene utwamfoni breye no for ye gusu apem so Sompa 93.1 FM ye wi aprem tebre kase na nsa no ba bia wo bia na gusu a ye de ma won ye ka mo se kase se ye oda Dr. Mensa Herbal Clinic na da ma no waso ya sinimu a wo se awie ne ya de bia ye ubia ye ne kakra na fu ni che na tena ye na yan kase ye suru wisa ene fom wisa ni a rentia ni akekado kakra ye sisi e de afra bibidu ahodo no ene wo de esaw ya de Dr. Mensa Herbal Clinic no kuma so Santasi Kochi Guinness de Puninche wa o won krabonte so Madina Zongo Junction wono mo man from Abrosani mo o ho ena kaso opposite Insania Senior High School Kofodua Old Slaughterhouse wa wo hono mo Takra de
opposite secondary college Takwa Dr. Force in opposite wa Sunyane opposite Old Municipal Hospital no and as a Junase market war Adum Coastal also Subuhono Dunko opposite Solar FM and a Goso New Lorry Station no Mayeno and one Dr. Mensa Ubutu or say stroke no yo bia hepatitis B no you say diabetes no crowd they say you type 2 and you type 3 or bane bema mopa war infertility no munyina wo tutu ase echo doctor oyi wa bra 146 ka wo for Dr. Mensa 0245 958768 0245958768 doctor say yeka ebia na yade na bubu pa ama osode ensode a wo de wan kasa frɛ no na ba bia wo bia wo tuka e de no na gum e de do na ba be kan e ma yade no na nim begua so besa sore bio na wako nyuma so Dr. Mensa Herbal Clinic o se yade no boa eduro wo ho wate do hopa awsa for ento so na yenko anim wakasie no mo na mranse adwane o mranse adwafie ma desia wo mo ketu south abaton pesua so eno de adesre etuma mpani na nado danko akufo do anim se ba bia agina sese ne de amoase ne ye fe ne sanitary pad no a ye nuanom mai ye mamai ye gas mai wo mo de mo bosumi bia eja edu ba bia na ho nsema kwa bibibi ye ka ne se wan hwe a uti kuma se ne krane takrade no ma won se de hu na nsu ye nkuro nkuma mu ye nkurase ya ohia buburo ekum ye no aduane no kra wonya bini na aka je ne sesika no won fa nkoto sanitary pad ya na ukoya na sa obae it wo chese vati any tax ne to se so ye da sanitary pad so no obesere mampedi na do danko akufo do se ne menim ya wo mo enyi sade no emfemfiri no yenko ama no so ye nua ba akoso agye wati esim ene amanfo bi di nkomo se ensem amraso adwane ye kan wo mo ene ne ya adwene ana akoso so mo ubusabusa ye no wo mo esese ni Libya boga mi di no ye fia me ye fia di wa na me pa cho mi PM wo Kumasi Central Market me ju Kumasi Central Market no ena me bisa me bopni e ma me baako I did Adelaide edubo fopoku ono ofa card no etu beton because they say sanitary pad they are akosru ye pa enka ne tete na ye mo amosene but they say no say murder ni announce what dani hu bi say they use sanitary pad enti me bopni na me bisa sa de nko an na ye de to so nti a duty be nko na mo ya ma sanitary pad bo ekosro sa ana maame no echeche mu bebre na next time na odi tuja no yenti esimakoya obey every month bia be menstruate nti me sha ban say pad no onte ebo ne so emaye senye betimi at me su 10 cities there and 10 cities me so too much ade aye ton ne tono 5 cities and ba 7 cities and call 75 afia mutuma 10 cities 10 cities they are no order na me to me so any other pad bia na say apart from the mimi use na emboa me mama rashes nti emboa me sa pad na me use ne bo nso ayedi nti no omuhwe no munye bibi emfa hu na say dey bo ayedi ati your sanitary pad na so amaye me edo so me kra me enu kra enso me to ebia me use me enu ni fancy ji se me to me ensa be so me to ne isi papa na me use papa no say ne bo ayedi we 10 cities kra enso nti say aban ni bo no tete no man so maye na yeso say maye no isi tonight ko chewo pad na gasisa no boy facing them here 24 cities what a fight she said 9 cities 10 cities she said so no one time abuna ya bore enwunye nya do timo mu want to do my hand no boy is ndo e won da pad o ya za emba we use no ama nyuma no boy is ndo use ya di bia o de wo mama ne price no koso she say amount mutum to pad be tu na so ya 90 no mutu to 18 cities anye na me do te di benezi nti asre want to do my cry Awzafo ye nua ba fia jewa na otisi montre so ne kumasema ne Ghana madi shebi kudi nkomo ni nyina mraso adwane ono abo jifa gomashi yadesra odi akoto mampeni na nado danko akufado anim sebe ya sanitary pad ho taxi a edada so no wonye mfamfiri wo woyidi firi wo no mo a ebo no be yefo amobia so ya no so woska so niska watimi atobie no na woni
amanfo di nkomo wo mo musu ene wo mo yes na ya na fe nkofo ntomago yesan nkofo manaso ne ye wa ne ye wai unya bi ntwa ja be kwa akote ntomago eno so anhwe ya na wakonya infections. It is very necessary enti so ya na obi antumi titu nkron ketuom na ade na ya wo kasa odanda utise ba umia no ya na me hwa na uye sese ba umia bitirimu ya ne dey na we no so betom dabe ya me nwanwa ya na wo ka sam kama jai eno so ya me so mi problem me so me ha wo no twatwe arisia ya kwantotora so enra asem kai ababa wa bi ese friend Dorothy akonobia de hu ya ne se Veronica Bokiti abai wa tishemu ne yakobo mpanifo a ne nkanchema se eye no kore oba ne ho manager no kwan etidi esi ya no akwaya ahudwiri pa na sama ye ntia ne se ya kire ni pabi Edward Donko edunkron akwaso ya hawa eduana baako ya wonom yesusu se abaiwa wanya mfinhye edu nso a yakoka ne tidina wura Veronica Bokiti mu amena wuo no wo mu nim hu bi on monyamfo bright eje ni mboaten assembly man entotroso. Hello honorable. Yes ma'am. Masemu idi anu odin na ni kire mu pa no ene sen Geri kamen fa nchama chefo a enti na wie nyina. Me gidi say si a mo Facebook nti o mo hwe so Facebook nyina fa nchama o mo. Na insan fa konya we so na fa yakọ. Mba busu a mo hwe o mo de nyina. Sɛ no ansɛm no si bae no wote ne safɛfɛ ene te. Ɛno no pa. Ye sorry anopa no. Na nti anya ne sɛ abaya bi a wonya mfie aduonu mienu. Wo hye adaka bi bucket bi mu a nsuo gumma na wa nya media. Ehwe mu a na kese die nyae eye Dorothy akonobia abaya ni nchemu kakra omune se onye obi a ofin totroso ne mum be bosome nsian enso ne de otentotroso ha wone maame a yefe na kosia hawa enete ade che na wanya media arunti he no pa no ebusa ya hwehwe mu akohun se abrante bi yefe ne dwadonko ya wonye mfie dunkron wono hane ne kanchema wone nete enti ma na so ma ne apolisi for kofa abrante no ebusa abrante na nse mu ni se ade ba che nra na ba ne fe no anopa no nson e ka che ne se no enre no nson ka che se kom de no ntu ohia no e koto aduane ma no okoto aduane ma no na aduane ne yemo aba no so abrante ne chire ma wonyam bosome ene afe ene fa o ka che ne se anwa aduane emwa no nti aba ne se sa ade a wonfa no nkofie na wonkoda nti ode ne kofie ekọbọ opunum efie a maame a yefe no akosi hawa etim edan a woni abaya etim ebo punum e ma ye bie pono no manu abaya no dura dem e ma no so dura dem ansa no no ko ba bi ote eno achi abaya no san frɛ no busa no e se akodu fie e ma na ka se akodu fie e busa se breben e na abaya no frɛ no ka se be 740 mprampa ye je ne phone ya hwɛ so no last time oni abaya no kasae na ye 7:53 pm enumre no e je sa abaya no ene abrante ne kasa enumre no oho so antene nka biem kopem sɛ ade kyen ya na abaya no ewu ehye saa robanum miura honorable Dorothy wotwa sɛ bi ayade etwa birimbirim bi won so obi aka sɛ bi wakotwa to ankurenum la bi ye hwe mu no abaya ne obi a onyare empo ade bɛtɛn saa de no krama asɛm na si no birthday party bi kɔ so ekronum e ma party na sɛ ɔmo hu no nyina hu sɛ abaya ne ba party na se bi ento yo bi a onyare ontwa na ada ne ya woro ne ho eno so ma kirem eno ne ade a esia me mu bebrebe no yɛnti ase ne aposifo nyina yɛnti ama aposifo gusu yɛnhwe mu no sɛ ne sɛ so hwe mfonyini na amonya bi amohwe na abaya ne pant ene sɛ bene trouser hyɛ ne nyina no ya woro egu ne nase eno nti yɛntimi nhunu sɛ no wasa wɔ mpra bi foforo baabi ɛna ne mpra we ebegya no kwan no ne mpra foforo no ɛbɛfrɛ no free dem ene ne koye bibi na sade ne siye ena sɛ de foten pa ne siye no akoya de a aye mistra eguso ahwem a enya no ye mo ye bia me no ane ne tere sɛ mra wo ba fie no wasan pie maame no ekasa mu kyerɛ sɛ maame no kwa ni hyɛlɛ de no ba police station no no kyerɛ mu sɛ ebra ohu abaya ne twato eye enano anopa no nano anopa no ewia be 2 o'clock ena ohu no ohu ne biem ena onu hu no
Nemum, you busa and send a ban a branch and so the neighbor fever ball puma be so no wada. Enti ne bab and take it to any be a chronoma. A man by Nemo no Casamudi or Felani, and by me pacha wo. Said Yamusi on free chrono no baby or free Nabusia Fuaba. And Yabomodian and now focus science in a papamo and a busa for by Andra. Since here I'll say whom you Timukuno Potin and acquire Dr. Fornia Pussy for some. You see a moon or Fidium, Sabia, St. Elizabeth Hospital. Mamma Facebook, Mary. I cannot be an washan criminal of Ron Cabocity. Was someone swam away to Mr. Yankunsi a toy. Naquabrania can a room safe. Now, honorable. Me pacha wo. Abai wano, where ye dear ni, where ye buzanga, kanjaga, mosi, memprisi, buno, na sante. And here, and you can say, free, I'm in Central. A honor free. Now, say, and I'm saying, Hagalam says some or Haka I'm a Juma Baba, Siabe, but 2 grams say. But Pepperdi, and I'll be sure. Ubi ba. Nana wana makwano, be a channel no fo. Mamma Talaway, Ebona Muama 2. Ni baby, and Nicosia 2. Because we be son will near to no one amakwa. But our if we are upon a copim time, then a call St. Elizabeth Hospital Hidiamuno. Your call much of 4 on honor. The bed being who I chat. Then my daughter cry here and I say, the pant and a shannon, and an emoja cry a womb. Emoja and moja on a pant in him. Means I know I'm now person or ten. So we'll be an die and a mamuja basa, and no idea into me here. Dross and why I would run on a Sabia Kusabia Samoja womb. Moja cacao. And I do no Kosia Sheleme to Shelebin and Nipano, Edinija Tediana. And on Tramo been Edinija Tedia Kuno. I know you know, quiet, I think that's a man. I'm supposed to put a bit of bois. I'm being full of money. Catenation and as a Scooby jacket. Walk out where we are, Sassy, and now Scooby. But we and you much as we JHS one for Subio. Or you cry or bar 1 year females, or the count of that. Banon a bar men trio cronum. Nema me agent a bano. Oh, and I'll know by a prepared. You honorable a beja on a movie. Be an open identity bonus, boys and what banner do me a crazy. Obey to me and what the bear 1 hour. They say, or bow when you dear Waffen ready Jatadino. I can't assume. Yea, yow. Are you who? Now then, I so go on my cocoa mirror. Mashoko, Miniasamka. Mashoko, me yam grass me. Me yam grass me. Yes, and Swanny lies and Nakafra. Yen Josso na yen free and some Sodium consent from na Yabaswami about on Persuaso ya. Na adesio mote a chiriasi ana kurunum ma mote so amumi hu kuroni din yi chiriasi ana se chirasi ana se chiriasi ni nyina yese wo so ame heya na adesia ne chese nsu dokodoko ya mo akwabra ne bebagu na de paso akesu iyo wakase nyansani na wade no abo mutize ne enwi abo chichide na omuni e chiri bia se so ame ha waterworks ne si o ma pampaso ase ya o si ya ene nsu omunya binom enti wo mo akantama dense awia bogu so se kwambia so wo matie simontere so na ne chubo ye demonstration wo mo e de ahyehye so o mo ne so mpa fam nsam twefo ne di nkomo wabra na yakwakọ bompempe wo mpotemo Sese ya wana esi yi gata. Omu yi gata si wie ya nsuo so e ma ye twitwa ye pipe mu nyina. Atwen ya si ye beye atwen February. Atwen nsuo ne ma akọ nsuo sa hwese nsuo so. Obi de owo bi ne wakosa no watuaka eno abula ne ye twi. Ye nya nsuo kuru watufo. Ase ya de ye beye kwa kwa afini e bla. Say ya chucha ya nsuo mu nyina la ya sole abula na ya twia ya ne ya ma no ankura no kura tumi ko school because omunya nsuo nyale no abo hia living like that ablon sign and I say me fro sane me ne me ma ya tumi kura nko adwuma be the pine pa and am the problem say bla he bo ama nsuo ne de ye huna ma ne pa nti ene ne wo kyena ye o me ye nsuo ni ma ye fi se si e die ye bre ye ti ablon sign so and ye so apine ne de atwe nsuo nsuo no so kura ye nya bi nsa
ahabula nkwa na ya twe nti yesre wo ene ne kire ya kwan ne die kwan no so omonya bosom so so anam de water bill so asa ba ba hwe ho abla yenya nsuo the plan de mo se enya saa de ayempene nti sisi ade ne no wo kire ya ye hia nsuo no nya saa de a Abusa fonti adehia ne yati wonum nka ne se contractor wo no wabasi kwan no so se wo ye dia ma wo mu naja wodumfu kunfu atwitwe o mo papo nyina mu amansuo mu nya binom assemblyman o won patam no honorable Elvis Nyantechi yebusa ne se ne ba se ye no dia na mo no watu dia fa ho nsu ayenom ye pipe first people na duma we start here yensu ma one side pen eba kwano se kwano dan vimfi omo mo left side ye nyina obi na wo ewo wo de call living like otum for last wo de call adonko won de won se nya won de wo de eba se mo free roman for junction wo eba janja junction eba living like eba otum for last support omo mo right side living like wo de bi enu ani nsu ba bi nsu ma e de bi mo se omo de kwano for ba wo ko na ma poma omo mo wo ko na ma pa che wo ko na se omo open ya obre we di anu de haye ma na no kwa mo ye se sanete ya dia me na me ma omo ba ya ye hwe so me yesha ma yeti no mu nyina ko mo office wo amoma hia no mo se ese fie wura bia sa atwie fie bia fia 150 nyana ye ne apese ye ade so se nduru ba bia nka ba se ma ade me na se bisa boka ye ma ade ye sa ne ye no na so nam se jame man for so jimi di ntino e mu man de ba ye ani tu ne ye de ato e boroso enti akaje mo se na no mande o mo ye so ngo mo ye demonstration ma do shop ngрафo ne yaduma wa site je so ma ye mo nsu ama wo mo enti nsu azo mo ye mo mo se mpa ma je me sere wo mo o mo nya mo tere yakọ o mo se last week Monday e be sin ne yansi ha o fra was ye ba enti ba o mo ba no okọ enti say be see enti o mo kan say bedru Monday eye Monday man for so me demonstration we go ma ya can be 4 times me na break ba say me break wo bi ye be see bi ya enti o mo se Monday Abuzafo assemblyman owo eye kirase se kirase u se kirayase u se chichiriyase wo so me he ya ena yete ne nka no bo Elvis Nyantechi ni nyina eyo munsu a ehwan edene ama wo muntia abusua ye twe ho aje nkrato na ansa na no abi e bafo se ye nka nkiro hwe be ma ho ade bia ni wa ni tirimu ya ne de sesa bi ekukwati wuye ni tirimu ya ne de cha bibia usoni mu anu ada ni ti na ebufu pa enu nti abi e ba sebra na wa mu aduro na emunya den afa wo de no so atwe akohwe makwada ne nkuruma eno so ha dwe papa e ba sa no a ase wo be ma so nhye da anye be ma sa eno so be ma na ye hyele metu hyele pa wo suru Peter wo suru jai na wo de ama wo na ya mu krostomach wo se nyina da eno so otu ase hania jeje o mane nkogu hwe wanum na enya kakra te senkra do kon wo de untumi nhye trasese de bia tutu mentoma ye die ya die tipo modie na kwa abi ya ba kreneke na ya moaw echire ene de tete wan ya si echire ya huhum ya de o masa na duro wo ho wo benom ama ya de no akọ na kokọ ya wa ni metifo ntokwa de bia ya ka bodu ya efom wo transia no hange oto etua oto pa afa menstrual disorders brayo mu haw e ka se dwe sefrese wo ba be ma peso wo ba nche edu ahoma che a o ma ne ho kwa da ne mentwa yie so a egu no nye afa be ma nkwabo ani tinyina atete to pangu di good antuomu low supreme account and afa go no di ya hepatitis B malaria any diabetes ya treatua unuane ama mo afon se basa ni nyina abi heba clinic wono na every wono mo tano so apatrapa new sites kwa na wontu nya de wan so emfa emma Clouds Internet also baby the amount wow fie Wi-Fi baby out be CCTV camera installations o baby the amount digital security locks and nedie akronfonti na wabon ho pan one more top high woman love FM ND and share sombo afo a ewie wo mayire yese pempim say yemfa kase boy mu da ho sei emfa mremo ye genkrato aba Sesia Ghana had open internet papa smooth fast bemo waye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and phone ne baby a share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko
Nkuana Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi. A dem say smooth. Dia wudi ye bia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo. And found one baby a wo Cloud Ghana a chow tuma. So with them any speed nedia as soon as so as Subimba Ghana had that. Simple winya how bia. You provided 24-hour support. Demau Yamrantiano wo freya near Drew Hoda dada or how bia sani tibia. Ya son no the amount. What to me a cost the internet net dijumedia bia woody bia. Ope a chakwaya top high opposite Love FM. Yene kwama rural bank never dine bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. I was on for a summer, my crab, Bioba Sompa 93.1 FM. We are prem to break us here, so you enter some way. Na Yefamonko and Sanfufrumo. And this Yaman Yukuna money to your summer bob or Mohono, don't for Yadmo Maba Betwaba, a impeding free between Yaman Yukunano, I want Person Pesia who also Nafi, Wamoku crew, Edia Comanta Mantama who do no more, Nako Nasna, Nanny and obey him Frank Adia Mama Yukuna Baba Sozono, or my Atono Swaba. Now, and this Yaman Yukuna says your Modiaba Bontino Mayenne say, one more Maka special task force. Now, our special task force, no, what Maka Woman, a functional executive committee, and what a job eyezu eyeza ndc amanjukuno ena omokotena se ekwari wakobisa berwa plus times ekika ne besi ni no omahu se so omote sa special task force no madwuma ne se sa bre ya omoba ba sha se register party members no polling station ahodo any ward ne ade manso beba forms no me koye ya mame ena me fa se yesi mame ene ade no sa special task force no omo adwuma omo beye no na ba bi omani be kopa techiman South abaton pesiaso ene Aguna East abaton pesiaso mani beko no pa enu nteru anu bi te se Professor Joshua Labi ena mpedinfo hwe ni mu se techiman South abaton pesiaso se omde beko akosi wo no ahwa ye ntutu ye ho ama obi bia wo ye ndisi ni so nya ndisi ni sene ne GNDC ho de obenya nkrata na otimi de awura amanyuku no mu okwa Aguna East abaton pesiaso a aku gan wono susu no mde na ekwa akotua ho se na wotwe bosome kura no akodi ne ho no ahwe no ye ntutu bia wo ho no kama pa omo wi a no omo de omo report nyina akwa akodan owura Johnson se edu nketia no no susu afisi Madrid ma babe ma wiem saniama ne nyina ato asomu a na ne wo so ama mpedinfo age ede atomu a we eya ahobo ndisi amanyoko ne eye ede akwa akorero ma bato a wo mo ebetu no mpesua ene polling station na afia to aso ede akon national no mo kire se we ne de omemomani akunwu pa na kwese bia wo mo supporters ni bia nya forms ntino abufu aba na afi no mentu aba sa ebam wo mo so mo nye ne sa nto mo bia ensa kankrata ne bi se beye no betwedom ede ewura amanyoko no mo na wonsan fufuro no awie ya sisi ene yetie se NDC amanyoko abrantie efe ne se ayi Dela Kofi Dela Kofi yes ye declare ne wanted na special prosecutor ya biro bi na numo tuto pa ber fosema ka fro ne se special kwesipitei en wode krata ba bonte ka kira mansan nyina so obesra mansan se kutojogu fomensa dan sem de suma wo se ma pacho abuzianfo picture no de ba beto so wo wonim sa branch bia bomodene na me enche no Dela Kofi wo say wo wonim ni bia wonim ba bia wote ba bia wote wonim chese ba bia wota kodi de ni ade awura ni picture ne da ho we oye Dela Kofi NDC amanyuku no mu no wo na special prosecutor na kire say abranche na ye frakadam ne ntrekese su ba bia dia wo mu efi say also mo komantam no se bronya kokwa wodagya ho ede ne kogina mbara no nti enom de sakrata we ababo ntene busiafo ye hye mo bo se we de e be fi ye ne ade echi ne bi frato bia no enwumre ye de bebremo Dela Kofi yo Dela Kofi ene na echiri abusiafo ma dwenkyira mo de ba fa akran so emfa emamoe na yenko yenim we ye DJ Tayo was a great news Nana Hima Sapon ono so London and obutu aya wo tie Sompa na wo hwe Sompa TV so Hail Selassie ono so patriotic voices go so they will say NDC party kureyada
ya wonom antumi anka nto kubebuo Jida Sada Bas Branding Brazilia Wake Up Corruption ene ndi ekeka ka ho nyina no ena wo mo de COVID-19 sika ye propaganda yi na akire se wono so de a wo de ba you na na mache o se ya wira ho sempa na o de sad emoji enso agu nchen na odi for hebe kuku said we intante hebe Mr hebe kuku na odi for hebe kuku nso se very sad ono so de ubi a wosu emoji no agu ho na na masa ponsu su virgin chei mensa o hweyen wo akrokere ya wono so de ne de de ababehwimu emo vengu ayine so tetreta no so mame ewura nom vengu tetreta no so vengu tetreta so de ne e be kwama no ne ya ukura foreign J-Bag driving school for ne da wo no masie se o maso ya sinema se bosomi o de besi wo a kire wo ka ne ka uyi train ene alupre to nchen ene ship to nchen a bibia wo be kire wo ne ka uyi alupre ship any tray to nchen a J-Bag driving school for se bra ye de bosomi pepepe si wo no mo ye be kire wo ka ne ka ye wi a ya je license de ya hye wo nsam ka no se ya articulator se ye mumruntumi bi na wo patwie se wo twi ne tazi se wo pe myself bi na wo twie o crowd o pe se osu ka ne ka ne bia wo de kwa bruchi num ne ade a J-Bag driving school ne ye kamfo de ama wo ye ye adwuma no pe wie adwuma na gode siom mo ye adwuma se ye bia o be pe weekend de num ne ade a ne nyina J-Bag driving school for ye nhye de ama o fure chiri na bakra na pese o be pe ba bi da hostel na odisua ka ne twia ne nyina so no ye hostel facilities wo no mo ema ma ene member nyina J-Bag driving school ye ne achiri kra Kumasi cross from ya Polos Hotel in Chenwa and J-Bag driving school ye wo for 0247 59 59 75 Mr. Romfan Kucho 2 show 0247 59 59 75 way J-Bag driving school na frefro no se baka twie pa dia brane entito no ankoso amanfo ka emu amanko gentete fun wo baby amianko kasa dai wodi we yin card ne subokrata ne twika no na J-Bag driving school adam obetitiwe ama driver banza fo ni nyina every system no mu amenya papa mo de yakọ ede aba da bia ye ko amanone na akopie mu chadia yesi wokom ekwam kataban ye mase proye kwadwo so de no pabo tohuo ena ategu wonum suo ya akoye hu pa sabrei wo motiam frɛ wiase ama bi ensem obie se emra meboa wonom enam soma United Nation ni fa bi ehwe ni pasitenam nsam e de abetum se ni pa be so pipinum akiri ponum na chese chadi ni pa no chemu be se miensem baako ena komukuom ne yese dia asa asam no kora eye Ukraine na chese nya Ghana hankwa ne de Ukraine no eye yasteke se be bia Ukraine no Ukraine ya wa Ukraine Ukraine nyego and as say a bunch near board yako munyina be ye ntoso nko Kenya bonten so na enra ya won ye tete se demonstration bi akoso Kenya bonten so ekowi ase aposifo akwakọ datuo e de egu wo mo ye demonstration so amase ne mo kasei nipa na de wonu mawu ama nipa ben so no e prepare no wodene a omugu ayasabia hodo wo Kenya bonten so and am so mase ne mo kasei he Kenya mpedinfo aba bonten e kyerese sare hostem no a e koso no omo benya abotra trase afi omani kotwa wi so omani asantemo pepe sesema sema bia wosama ne tamfunsu no mo de afifi nsem no mo se aposifo na difo a asotwe mu ohye omo e de bema wo mu na ade hye no so a etisi montre so twobo ye ni abere ko demonstration no e na omo so mu bu mra so no mani mra so a omo so asotwe mu odene omo de bema mpanimfo mu die animu e ma sa demonstration e koso abusia we yare hosem a esie e wo Kenya abonte so ye de ni bedi echi ne befra to bia no yemfa enkamemo e wo ehonomo so mama yanko ho ye wie birthday girl Kukua Veronica Jando oba ho fedria owo height ne ni abadabadaba tuntum seyo beauty with brains. Tomorrow is a birthday, baby. Tie nyina ye wish no se onyame hira no na oma no kwatente ahodi wom oma na ni so ade hu nyina amrem na wade de Kukua wonim sika di ti nyame ma ni sika ni pa na watumi di ni sika na be ma no so atumi edi na duane ama na ye fe na men so me de Sunday so for mama Sunday one day picture we dey here but tagbe na no say wo fi ade bi
eye pa picture we dey eye pa picture we nkoa na momfa nto so ye ya ma we nipa boni o dem bia upe nipa dan no what wo opemi ye edien so for ma me so mi di me dia momfa me nto so kwasi ada o de o picture si ashoto sa na mote o picture si ashoto MCR o picture si ashoto ka kira wo fedua me pacho na woni ni mpa na wo twa me sa samre me se o ka kire me so me baby girl ni birthday ni fato so ma wate kimoro ba pabo ama ye nyame hira wate onto nkwa na ebusua si kasia no asi na de na wutwa ma no se ye asante ebo Benedict wono na se we dey skin pain pa o we dey skin pain pa rade ezo fo yenko na me pasem me did ya abo amali bi aboga ewie mene ohini ni amakrancha da zo of mami premaini de odi ni birthday ni picture shot to ayam fan to so wo ka kire ya pa ye new senator ne Asante Eboa Benedict won sense mi ma ye ba e busia for ye so rocky DJ e de jom my kakra na DJ Couscous o Solid FM ene yakopon de afi ba kwa ka mfie nyame nhira wate no nto onkwanem